Rasa meledih karena hemat kita nyale tunangan jagai gogodan tresnane serta nyancek-nyancekin di hati aneh kerasaan aneh jani yoho yoho oh yeah sesikat iragan ema dan menekru nama kita nyale tunangan jagek mula sing taen sing nawan ken asane yang subang ngelak tunangan yang dijo ale nyenda dipilih anggon tunangan yang dijo ale nyenda dipilih abang ada ngenyakin di subang neraka makan buka kaki tu ada anak pajang dok mengenalan ketemu nak pacar jegek menjalan jadi kau payu tiang ngelang gegelan ketemu nak pacar jegek menjalan kau temu ngerayu tiang don mengenalan marah ketemu subang ngerayu don masalaman ya nage madiman marah ketemu subang ngerayu don masalaman. Harus lucu? Sing ada aneh lucu? Jelek. Kalian ratu bagus tapi jelek. Aneh bodoh. Aneh tolong cute. Aneh nakal gati. Masih jelek. Kerja? Video? Transport? Ojek? Bang saya rumah foto aja artis. Tukang apa itu? Kadang gede baju. Bagi baju. Ketemu nak pacar jegek menjalan jadi kau payu yang ngelang gegelan ketemu nak pacar jegek menjalan kau temu ngerayu tiang don mengenalan marah ketemu subang ngerayu dot masalaman ya nage madiman marah ketemu subang ngerayu
apa Dini? Gorengan, lumpia. Ngai apa? Lumpia. Lumpia? Tiang deman gati lumpia. Dewa nyakan sambil ngempu. Meme demen ke lumpia meh? Biasane yen batayen ngasane terus nane mate di hati Ganti makuya yang ngasanen tresnanen sesuka ketemu jadi jegek le harapan beli subakado beli tresna adi di kenyamadi jegek adi sekadi dewi yang paling beli ngenang adi di kanti ngipi kanti ingung ingetang adi kanti ngipi kanti ingung ingetang adi kanti ngipi kanti ingung ingetang adi. yang subenawan ngasanen tresnanen Apa? Sedang apa Dini? Apa? Ngai apa? Penyor. Penjor? Apa aneh penjor? Yang nak Kalungan. tiang nak sing nawang apa? Ini penyor untuk kalungan. Dan mani penampakan kalungan. Six semen. Apa ento aneh cara down? Apa tu? Nampak apa? Sing celeng ento gajah. Lebih gede. Adi nampak celeng. Apa aneh galungan? Ada Sing pato tekan hari Natal? Barang apa Dini? Apa tu? Perut? Basang? Ganti ngipi ganti ingung ingetang adi. Kedis ane dua gati bisa membahasa Bali. Om Swastiastu. Woo! Om Swastiastu. Ngomong apa? Om Swastiastu. Mawali. Tumben tiang ngomong ajak kedis. Kedis apa ini?